England ramlal fanu Margaret Rose hi shalautam takan ngein karinga. Kumsom sari chuang zet mai England ram en kol tu Queen Elizabeth II unaw nei chunani ti pokan shalau mai theye. Chutiang bokin ashing nun suk chau ve tak mai top dan hlimom lau tak mai po khakan shat pui kher lau mai thei. Margaret hi King George VI le Queen Elizabeth te fa pani zinga ano pangzo kani a. Kumsang kha zakwa somthum August tha kha na piangani. Unaw pani chau lal fanu ve ve le ngal chuta me cha ve ve kumpo in thlau chelem lau tak nana na chu me cheno pangmai ni lai chang to in England ram mi te mai ni lovin khovel mi pui te chuan an khai khin fo china tunge mel cha jok tunge in chei thiam jok tunge fing jok tunge omdan moi she jok tunge mi pui te hui khom thiam jok tunge thu soi thiam jok tunge fel jok ka tunge lar jok kang chutiang jong zonga chon an khai khin china ni an unaw ngei po hianin chung jong jong chu an she thiam ve vek boka Elizabeth le Margaret te po hi unaw in mga itak le in po tak chuan ni a mase mi te chuan in huat tiran tume moti mai turin thil tur lau tak tak mangin an khai khin fo china an nula chhotel te la an khai khin chin na te zong zong chu ama zong ai an war zok kumsang kha zakwa somsari khan interview na pakhata lalfanu Margaret zok chuanin ka unaw nunen kan han selian duna ama chumi fel chung chuang bik tak danglam bik tak mase ke ero miswal tak chadu lo le phakar tak angin chanchin buwa chuan min chhuar china a chan chu chanchin bumi te chuan thu chhuat tur thar an ne ngai lo wangani ti in a soya a u ne na an khai khin fo mai chu atan thil nom ani ho lo ti alan tir ve bokani tin mitam tak chuanin Margaret hiana u Elizabeth hi a thik chin ti angzong te nan lo chhuat na sa chin hle mase chanchin bumi te chuan Margaret thu soi chu engatan man ngai lem lawa lel fanuan ni a an chungchang eng po chu chwa se mitam takinan nga event ring pe don thawa chu wangin thu dik tok lo chwa po ni se an poisa lo miri runa tur kha an nga event velem lawani chanchin bumi tilam chuanin lel fanu Margaret hi chu a chalam zong ina chanchin an chwa sak ngai vak lo shim shim boka a u ero an fakhwam hwam reng chin thung Margaret hi an chung ko boruak ti chetu anga soi chin ani a problem child ti nan soi chin mase chu chu thil ni dan dik tak ani rengem Margaret chanchin zia ani dan chuan Margaret hi no pang harwang ve tak ani a lalfanu mani se arwal pui no pang dang te anga zalen tak pa ngai tak anun man tum chin ani a lal chung ko dan zom tur tam tak chu a zom kim diak diak thei bik lo chu wang tak chuanin lal in lian tak chunga cheng a chung te chinga chuanin ama ngai thei vak lo tu an om chho chana ngai sak lo bik le thla thlam bik nia in shat na tam tak anaya lal chung ko member ni chu nuama ti ngai chia lo malbik ria va in shat na anei chho boka mase athisen zom pui te jinga chuan ama mangai mm2 le ngai to chin tu pakhat anei ve thunga chu chu apa ani apa chuanin ka fanu Elizabeth hi chu ka za omna le hlimna ni a ka fanu Margaret hi chu ka fanu du tak ka mangai ani tin asoi nge ni kha masele ama mangai tak tak tu om chun anga angai apa ngei chuan a thi san ta thut kha ni a chuta chang phei chuanin a ma zong a in anun chu arwa ka lal chung ko zinga tel ve lawang mai te in ngai chin in lian tak chunga chon a kho sa ve ni ti tu manan shelo ang mai te hian ngai chin ani apa ina thi san no chang chon anun chu adang lam chho chana kumsom ni panya upa ani lain avoi khatnan mi pa du mai hi anei ve a ngai zong anei ve masak ber na ni a chuchulel chung ko ta na thok group captain Peter Townsend ani a mase Peter hi ama ain kumsom paruk zetina upathunga mase anin du ton ve miao si an kumin thlau awang ringma chonin anin thla thei bik si lova Peter Townsend hi Margaret pa King George VI chuanin adu sakchin a afa pa ang mai ne en kol chin bok lel ina atal tam hle a lel chung ko du sakna zong zong adong ti mai turani tu te po inan dua chin na felanti a an fak chin Margaret po in me cheno pang ani ila chang to in Peter Townsend hi chu a she ve to a anin she chiang via pa Peter Townsend na fel na te a fin na te le a je chatta ka wang chuan Margaret chu alwang liam ve ta mai zo kani Peter Townsend po in lalfanu Margaret chu adu ve thawa a bodyguard ang mai hianin a veng reng china a thlir reng chin an pani chuanin arukin ani ngai zong chawa Margaret tan chuan ami padu ve masak berle in lai chin na asyam pui masak ber ani boka alwang liam hne hle mase chanchin bumi ten anin kar chu an shat lo nan anin thup na sa ve chin hle a
thil ti khom ni khua room khatan omdun po in anin bengam ngai lova anin du ton na chu an tilang thelo Margaret chuanin kumsom ni panga atlin huna te chuanin Peter Townsend chu pasala te po an ei ve thei mai in ringa du thu asam na sa ve chin hle apa thi nuwa Peter chu anun ruak takata hlimna thar ron petu angin angaya anun po ahlim chho ve le ta deva masi ahlim chung rei lo hle a Peter Townsend ne na anin kar chu achung te chuanin an pom sak hlei theilo Peter Townsend chu nupui chen to pathloi ani a Royal Marriage Act dana chuanin kopui te chen to chu lal chung komi in an nei tur ani lo ti kha ni miau si a Margaret nu Queen Elizabeth chuanin afanu in ami pa mangai tak chu a hlimpui hle ti asia chan ve ema wangin hlim taka an omdun theinan kong sial sakatum ve na sa china mase lalnu ani awang matin adu du danin thila kalpui theibik si lo mi puilam chuan lalfanu chu pathloi tan an lo phalbik bok si lova lalfanu chuan lalfa pa emo nupuila nei lo ngat nei thei se an lo du pui hle a Margaret chuan ami pa mangai chu chen mai se an lo ti ve hle ni mase Margaret chuanin hlimna le malngoi ngoya in sha chin na lakata nun hlimna petu ami pa mangai han chen mak mai chu a theibik si lova mase du than tur khir tak mai anei ve ta a Peter Townsend a thangani chuanin lalfanu ani na achang a in hnu do angai do na ani na le din mun zong zong chu akal sana ngai don boka ami pui te tan na a thok thei to don lo boka engkim mai chu akal san ve ka ngai do na ni Margaret chuan du than tur khir tak mai ne ya ami pa mangai a thlan chuan ara mi pui te zong zong a phat san na angin an ngai don bok si a mi pui te ta na rong bol chun zom zel a thlang don ani chuanin anun ti hlim tu ami pa mangai em a chan ve thunga ngai don bok si Margaret nu Queen Elizabeth chuan afanu chu uluk taka in ngai twa turin atita ni ti chuan a topa Margaret chuanin mi pakhat wang chapa mi tam tak tha thlam chu masial thak ni na shata a aram mi pui te chu a mangai ve tho bok si chu wangin ami pa mangai tak mai chu chen a thlang ta zo kani in homya silo zon anin chachen ta a Peter Townsend po in Margaret du thlan na chu aza saka a chan chu Margaret tan du thlan na siam ol sam takani big lau ti asha thiam pui wangani in huat na tel hau silawin an pani chon in thalel ton taksi chon anin chachen ta a masi anin chen ma in thuan tiam ve ve a in chen ri ma ila tu ma midang kanin nei san turani lau ti in thuan in tiam ve ve ni an pani tan engtika emo omdun theina hun aron in her chwa ve nge an ringa mase kumrei lo teknuwa Peter Townsend chuan an thu tiam chu bo chha in mun hlataka online Peter Townsend chuan Margaret chu lekha athona chu a lekha thona chuan meiche pakhat kumsom pakwa upanen anin hwal thu aziak langtel Margaret rilru chu anna ta hle maya ami pa mangai ve minan thu tiam abo chemai chu makati a chu mai chu anilaw nupui hwal alo nei fel ngal der mai chu mak atile zwalani chu chuan arilru chu angong cheve ta hle maya rilru na min ma se mipui te shiat pui si lo chuan a om tarengani Peter Townsend an thu tiam a hlen tak si lawa chuan Margaret chuan ami pa mangai tak chu thei hil ve makadua a be ve na sa chin le a midang shiat pui rem si lovin arukin rilrunat na na me lo chu apal tlang ve ni ti chuan kumsang kha zakwa somnga paruka an chung ko chian chatak Billy Wallace nen chuan anin zui chho vele a Billy ne na anin kar chu chanchin bumi te chuan an shi chuak wata Billy le Margaret te chu anin hual buka mase Margaret chu rilrunat takin a omle ta thawani anin hual fel to nuwa Billy chu Bahamas sa azina chu ta chuan mei chedang du thara lo neya arin omlo santani Billy chuanin anupui hual Margaret bula nge mai chana nge mai chuan arin omlo san thule ama aya du zok mei chedanga nei thar thote a shilta a Margaret rilrunat tur zia le thindim tur zia chu hetiang lampang lo tong ve to in om chuanin in sha thiam pui ngei karing anin hual na chuti to palo ngai ta a ama ler san tu ami pa zok ayin lalfanu zok Margaret chu amwal phau zok dei le ngal a chan chu khongaya hnekin mitam tak chon an lo nui so zo kani pasal hual nei ve up to a in nei ma in hual na ti top ti in a chan chin chu an chwa chuaya Margaret po azak hle lalfanu mel chatak mai Margaret hi mangai na lama hena van duai hle a mi pa atong fu theimot lo chanchin mumi te la chuanin a chanchin te chu a chezong hlirin le thil ni na bak bakin an lo chwa fau zela tin a u naw nu nen chon an la khai khin rengbok
anun chu shiomati ve chin le a kusang khazakwa somnga pariata photographer Anthony Armstrong Jones nen anin ngai zong chho ve le a anin ngai zon thu chu an jep ve ngar ngara kumsang khazakwa somruka anin hwal ti an soi hianin chanchin bumi te lam le mi pui lam hianin anin ngai zong ti han cheve chawani makpo an ti a ma se mi pui te chuanin an lom pui ve piau thung Margaret chuan pasal chatak nei se lim takin a hun chu mang ve to se an du to ni ma se achung te zinga mi chen khat chon a pasal tur chu an lo du pui lo ve le thunga a pasal tur chu lal chung kwa ami ani lo vek po in chung ko langsar tak le chung nung tak chung ko thil ti thei tak hausa tak chung kwa changa se lian tal ni si an lo du pui ni Margaret pasal nei tur chu an lo soi boy sak le ta neu neu maya ma se Margaret chuan ami padu em chu nei ve nge adu to a achung te lama chang chuan boy na neu neu om ma se in nei na chu kal tlang pui adu ve to a chan chu voi ni lai mai alo tong van dwai to a hlim ve adu to ni ko sang kha zakwa somruk me thla anin nei ta a ma se an hanin nei ta cha mai chu engkim chu adang lam le ta Margaret chu avoi thum nan ananon le ta ni Margaret chu avan dwai non le ta a pasal chuanin a ler san fo maya anun hluya ami paton te pahni ai khanin alo te nom dai le ngal anin ngai zon laya mi pa fel tak le thattak anga om chin si kha lel chung ko mak pa ani vele a jedik tak mai chwa chanin Peter Townsend le Billy Wallace ai po khan alo ten om zok dai ani Margaret nen fa pahni an nei dun to nuwa po Anthony Armstrong Jones chuanin a ler chu asim thei chuang lova anupui lel fanu ni bok chu mei chedang abyak san fo maya Lady Diana ina pasal Prince Charles le abial nu Camilla te anin be fo chin le anin mu fo chin a sheru kiao chinang te po khani mai thei mi zong zong mit fuk na le a chanchin du om lo lampang ti chwa tur chang reng renga an ma ni nga even reng chanchin bumi te ho wang chuan Margaret chuan a pasal chu han chen ngal mai chu a she ve dawa ama in pasal hwal nei ve man to in nei le ta si lo alo ni ve bok nen tin fa nei an lo ni to boka chu wangin a pasal chu a chen ngala ni chuanin amwal phau le hle do ni na sia a chu wangin a do ve ta sham sham zo kani ma se an nu pa in kar chu a che chho zela an fa te pani lek po chu in lungrual takin an enkol dun theilo chutia a pasal le a fa te pani bokin arin omlo san fo nuwa chuanin Margaret chu mangai na lama abei dong ta a engtika ma ama mangai tak tak tu le dik taka ama enkol tu mangai tu mi pa atong ve ngai don lo ni nei shatani apa bak kha ama mangai tak tak tu mi pa an lo om lo ani aring ta a thil ton zo zai ti awang chon alil rulampo angong chia a pasal chu run lui a thlang ve ta ni a pasalin ati angchia chuan Margaret po ina pasal chu arin om lo san ve ta chutianga Margaret a khosak chuanin arin omlo hmasa chu zok a pasal chu a thinrim le boxi aning kar chu siam that thei to lovina chelen ta kumsang kha zakwa somsari parukan in chen ta ni ma se mwal phaudala an ti nge ni anin chen thu chu an puang lok du lawa anin chena changa kumni nuwa anin chen ti chu an puang chawani lelfanu Margaret nun chu arwak chhotel tela a kho harna te hnem tu reng an omlo apa angai viau china ma se mithi to ngai la nat zwal na mai mai ani boxi anun chu aboi chhota zel boka hlimna azon na lama zu in te aching chhota kong dik lawa atlulut ve ta zokani zu in le mei zuk chu a edik chawa chanchin bumi te haunga event zong tak thil soi nuam ti zong tak mai alo ni vele zela u chuak tak takina chanchin chu an soi chhole chanta ni Masia Margaret chuan engatan ma ngai du to lova a chan chu no pang mai ni lai chang to ina chanchin chu an du du danin an lo her danglam china an du du danin an chwa sak chin thawa Masia soi to angin Margaret chuan chanchin bumi te hawin a chanchin an chwa dan vel chu engatan ma ngai to lo phatsan le kalsan ni reng mai chu adu to lova anun kho har na re takata alo nat pui to chu ti thol nan engpo ati tamai ni Margaret chu lelfanu mani se party na a hosa ti atang chhauthul zula in na sa chhautel tela mase tu po in Margaret chu an thathiam vek thung a chan chu chutiang a khosak na chan chu a thin lunga ke chha tak zet to wanga ni ti chu an thathiam ve thawa hlim na azong ve na sa hle ti chu an thathiam ani tin mi tu ma inan shat pui lo mi pui nan shat pui chin ba ka thil thleng du om lo tak tak le thuruk lian tak tak te thuruk lung chha thak tak tak te po ala nei chau an ring bok lelfanu khongai thak tin Margaret chu an soi zui bokani Margaret chu au pa chho zela zuwa in na sata wang le meya zung na sata wangin a shisel na te po apan chho zela
akum atam chau nuwa phe chuan thin thalo te neya kumsang kha zakwa somriat panga a thin chu an zai nge a kumsang kha zakwa somkwa pariata stroke nei ti sha chu ani le zela damdo ina kartin deuh thoin check up ngai na omzui bokani ariru lam natnate thoidam atumna lama ataksa chuanin achiat pui vele ta thung chu ani bera Margaret hian depression serious sak mai alo nei boka riru lam doctor po an pan pui fo reng bokani ichuan kumsang ni pahni February ni kwa stroke wangin kumsom sari pakhat mi ni ina thitani athi nuwa po adam lai ang bok khan achan chin chu duk dak lau tak takin an soi chun som ta zel thawa aram mi puite tan thil tam tak thil chatak tak lo ti ve to thawani a aram mi puite a than zo ko wangle a hmanga ive ema wangin ami pa hmanga tak mai po a chan pha khani a ami pa to na piangin na tak taka an siam chin chung po in ram ta na kepen a chul ngai chuang lova mase athi nuwa po party a sha chin thu te zuwa in na sa chin thu te mi pa kop kwal a sha chin thu te an soi na sa zo kani The Crown season 2 ama le machang actress Vanessa nge po in Princess Margaret su akhonga itak zet thu asoi to a diktak chuan mei che fel takale mei che chata kani a nang le ke ang tho hi ani a him taka nun man kha du ve ni mai theina po anga a mi puite a manga iboka mase chu tiang lam side chu an thler sak du ngai lawa ani na diktak lan tir na hun pek ani ngai lawani tin achung chang asoi ni Margaret chungchanga hianin mitam takin thlir kan tlat thilan nei ve a Margaret hi atet lai chang to in a ulal nula ni mai tur ne na an khai khin na sachin ema wanga shom ti chin khani a chu chu a soi chin chung po in enga tan man ngai ngai lo a thil ti apiang mai chu a u thil ti a in a chatok lo zela adu wang ni mya lavin lel chung ko a pianga an ho saka wang tin du du dani na nung thei ti na ni big lo mi pa ngai ni cha ngoi ngoi khopin lel fanuni chu harsa ati ve chin ani chuta ama ngai sak tak tak tu om chun anga angai apa la in athi san ma em boxi ami pakov ve apiang in an phat san zel boxi a afa te pa tak ngial po ina mangai mya lavani kha peche pakhat ve mai toratan swanin alutuk ve ma aniange ole thlertu te khati song kha lalfanu khongai thak tak mai mel thatak mai ma se mi ten achung chang reng an ngai ven lem lau le an shat lutuk lem lau Princess Margaret Rose chungchang ka soi theile sha the ang te choni a achungchang hi ka video masalama kum liam ta lam pangkhan ka lauti chuak to a ma se channel shamani like khan in delete ngai khan oma chu wangin ka delete ta ti hian aya kim chang zokin karon siam thar le ani ti kha kanin shat non te ni ro se ole thledu te a big takina to thlanga milaw ngai thak sak chin tu te chunga lom thu ka soi le a video ka post ya tu te milaw ngai chan sak le chho don nya